Pu.Lalrintluanga sailo move turin ilo somang Speaker kalome he house zamtak le iremti nain ka private members resolution Mizoram Subordinate Service Selection Board MSSB Mizo Chalaite na zong meg ta na rin tlak le changkai tak tria ta ki sorkarin enon le rase ti hi he house zamtak hian i bonya hian karon puluta chunga chuan han soi zau do lekte po pu speaker remti dain try in kashia kan soi don ani ole kan mule kan thriat angin he sarkar thar zpm sarkar hian he MSSB chungchang hi information diklode wadong men cho ti turin sarkar ma saina amidu sakzong board member da na mai ti le an midu sakzong te sarkar na alak theina tura siam mai ni in tuan lo dong nge ni he bo ti thiat alo ni ta ni in alanga chuwang chuan pu speaker kan sarkar thar thu pui langtlang le rinom sarkar in ti hian governor speech angai po kan muanga thalai na ne lo te ta na langtlang le rinom taka na tokchin MSSB hi enon le se ka du tak zata ni ti he hausam taka hian katar lang dua chuti lai chuan MPSC po hi adin tir khan group A po so khoi tur siamania hunenga mo chen nuwa group B pekbel ni in sarkar kalta khan alanga amar chu zirlaite pressure wangeni he group B post in sarkar an lak saklea departmental promotion committee DPC na alachin ka thati lavin group B te chu MPSC a pekle le anita kum sang ni som pakuak kum tirlama khan sarkar tharin group A le group B post ruak chen khat no khat turin ma ala December thlengin he MPSC lama program anan zo hian an calendar lo full vector ti mu ania chutiang ani chuan recruitment akot lai dona na in tur ngai don ti hria in kong thar ngai tu alo ngai ta ani ti chuan group B big recruitment ti turin board engamo siam atul ti hria in sarkar chuan ngun taka ngai tu in Mizoram sarkar chuan MSSB chu ni som pakua tharuk sang ni som pakua khan alodin ta mi thale thiam te ta na merit na an mu theina nan MSSB hi din realin ma alola ania rules le regulation fel taka in hungin MPSC ne na an selection le procedure le board chairman le members te po mithiam experience nei sarkarin dairka a control thailo turin thuneina autonomy fel tak mithia in alo bua sai aniti kan ria a he bo thara hian ha hau tak lo theng berin sarkarin ma ala a chairman le member pakhat omin interview huna chuan DPNAR lam a mi punzel tur ani in chutiang chuan kalpui anita a sarkar na tokmek te promotion regularization le upgradation mamo ten ahun taka an sortang kai ta aniti kan ria na zong mek le ka thiam ten meritin na an lo muta zel aniti moinen katar lang du bok ani kum sang ni le pre chovel tang khan sum le pai har sanna vain sarkar sang non gazetted post chu pension ayo po no khat lavin an local pui trana MCS ero chu kumtin deu tho recruit kalpui ania chutiang ania wang chuan working group non gazetted employees tlachamin nalian lam promotion tur point
qualifying years relax ngai khopin an inkar alo in lat ta thina na thok tu ber group C na tharlak lo chu department na thok in alo tur te me mani chumi wang chuan sumhar sat nakara direct recruitments le promotion ti ngai te MPSA a chop chu ani thina MPSC lamin thok tu in dailo wangin na an thok chak theilo ti chuan lamin poster create a tilen ang rota heti la hian DPNA lamin work study neya anlo examine nuwa poster siama MPSC tilen ain group B non gazetted chin nuai lam chu sarkar ko da turin ropna group B atan DPC din alo ni le ta chu tianga DPC din na poimo chin lak chu sarkarin tilfel tok lo in seng lu theina kong ani ti ministry kalta khana chiang emema chu wang chu selection board chan siam chu DPNAR in ayandik nuwa chu tiang chon ropna lo kalta chu ti chu mi ropna dungzui chuan Pu.Lalrintluanga hi sarkar ma sa khan alo din ta ani kam che wangin central sarkar kwan group A big all India service le central service laturin Union Public Service Commission aom ti kan cheva central secretariat le ministry ranga thoktur group bichin laturin staff selection commission of India aom boka chumi ang zolzui chuan India ram state tam berhian state public service commission chau ring lavin group B le group C staff laturin staff selection board hi anlo nei hlom to nge ni aming an vuadane ro chu voinian pu speaker state trang kan dia wangin ai nang diak lawa chu kan hria thei mai de chu West Bengal Bihar Jharkhand state tele North India lama state lian Uttar Pradesh Uttarakhand Himachal Pradesh Chhattisgarh Punjab Haryana Rajasthan Gujarat le Maharashtra de kwan staff selection board hi anneya voin thlengin an mang hlom ani state board chen khatin group B chau na an lak lain state board chen khat ero chuan group C thlengin na thok tur an la thin ani chu tiang in North State a zinga po hian Mizoram in amang masaber kan ni a chu mizul zui chuan North East state rang aruna chalte le nagalana te zirlai ten hetiang bo tin du ve wangin norna anasem zirlai te tragin chu Mizorama Pu.Lalrintluanga kan lo din dante ronzir siangin abikin Arunachal Pradesh le Nagaland de chuan chu tiang ang tur chuan recruitment te po anti in bot an din chowa voinia hian mi engamozat an recruit to nge ania chu tiang chuan Manipur hian gazeta chuan an chuap to nain man ve an duwa ma se ala function chi alwa chu tiang chuan Meghalaya point district level selection board an lo neya state level ero chuan an nei lo thung ani chu tianga kan chenom state le India ram state tam takin non gazetted post lang natur staff selection board an din tole an din mek laya kan sarkar tharin Pu.Lalrintluanga chiana order siam tamai hi alung chiat thak le in ka hria a voinia hian thil thadu theu kan nia ennon le ngei se ti in thinlung takin ka ngen tak zet ani ti ka soidu bok ani pu speaker Pu.Lalrintluanga chiata sarkar na lakhi hun kaltoa affair lo zia kan muwa departmental promotion committee na lakhi til fair lo tak ani chin chu tiang bokin tun tu ma hian hetiang ang zonga ma kan la ni chuan kan minister le bureaucrat tetan in rollerem chang siam ani theni ti chiang takin hun kalto a kan muto a chuwang chon MPSC ti len ni ta ang zel sela voinia hian sumle pai pek bel cheu baka selection board meeting chu thun tuna ge je chin chung lam chau an lak po a hun rei tak an man thini among chan pha le theido na ni te lang chianga
hei chu ngai tu na uluk zokin mithiam te rona en non review le turin kangen ani hetianga review ani lo chuan kalpung tau hian kalpung lui thalo sorkham sa puina kan local san to buka khan kan kir le don ni na langa chu wangin he MSSB thia me ka hi en non le ngai tu he sorkhari thilung le ti taksetin khange na pu speaker to bera chuan MSSB functiona hian complaint thom voin ni thlangin tu main kan la hrelova MPSC ang bokin merit atling lo chu minister emo tu te thil ti thein emo nu sakzonga anthun voin e hriat a omlo chu wangin sakzoka recruitment ti zel ani theina le promotion hun to te le thil dang danga service chungchanga hei chaktaka Mizoram sarkar na kalpui zel theinan tele thalai tele zirlai te nu thusam ang nge hian MSSB hi ngai ding le ngai se ti hi na zong lai te ma khuatan thil dum tak ani nge yang chu wangin pu speaker he ka private members resolution karon pudlu hi heu zom taka hian kan ram le nam ta na fair taka na thok thin MSSB mizo chalai te na zong mek ta na rin tlak le tangkai taka chia ta khi sarkar en non ro se ti hi voinia he zom taka hian karon pulut ani e kalome le resolution 19 aron move ta a kan sai hok hal mai nga